clear tu te chi bai le vek ule kan chana len lo clear ve thin awangin in chunga kan lo me India ram chhung thu thar then khat Nepal le India in zom na chung chang te Covaxin ma son na te one nation one election le adang dang kan ngai thla ho don nia Indian Foreign Secretary Harshvardhan Shringla chuan November ni som ni le Paruk Khan Nepal ram hruaitu te akoma ram pani kar tho dun na turan soi ho theiani kan soi pho to angin kumin kumbul lam khan Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chuan India ron chau lek lek khania tongkama in beina athleng hial ani kha masi Nepal opposition party lam chuan China hnuaia om an du lofa an Prime Minister hi bang turin an nora Oli ho te ngei poin Oli le China in zom na kha an du lo na samayani KP Sharma hian din mun chiat thei turzia hria in ramri chung changa alo tong por ve to na te po thei ngilin a minister te chu India lam dor turin a hril ani nge yang Harshvardhan Shringla hian Nepal Foreign Secretary Bharatraj Paudial somna angin Nepal hi atloa Prime Minister Oli po achen na baluwatar a mubok Nepal Prime Minister Press Advisor Surya Thapa chuan Shringla hian Nepal Foreign Minister Pradip Kumar Gyawali po mubok atia COVID-19 damdoi chikhat remdesivir dos sang ni zet chu hlan bokani heian Nepal laka India ril rusu khlek atilang chiang hle ena hriat thei China fuipor adon son thiam lo wangin KP Sharma Oli Khan India laka tlan bo antum vel khan ni a mase Nepal mi pui tam zokin India ne na in lai chin na tha nei andu zok tlata wangin ami mal hlok na tur chu a zui ngam ta chia lo ani ber tun din muna hian India le Nepal in lai chin hi a that chho zel a beisei om hlea kan soi pho to angin khovela mi hring tam na ve China le India in three po na wang hian ramte naw zok te tan hun tha asiam saka hlok na min an foreign policy thak an tum seka atu ve tan po an poimo sia abikin heng Nepal te Bhutan te Myanmar te Bangladesh le Sri Lanka te ang hi chu an zuang lor ta fo mai ani hi November ni somni le Paruk Khan Constitution Day mangin India Prime Minister chuan India ram election kalphum thla ka tul thu le India ram than le zel theina na ti mak mo ani thu asoya India ram a hen state somni le pariat le Union Territory pariat zeta oma Election Commission of India hian thlatin eng election emachu a conduct deuh zia anga ngayani state tinin election hun in anglo fekin kan kalpuya Rajya Sabha Lok Sabha ba ka District Council le municipal election te atam mai akar laka by election alo om thin bok nen sumtam tak election sen sawa aluang ral ta thin ani hei hi Modi sarkar chuan thak atum me ka India ram pum pui aruala in than nei thei turin hmalakna anei me ka ni tin electoral pakhat election sang man thei vek turin one nation one election one electoral roll mang turin ma ala mek bok Covaxin in phase 3 athlengta India ram hi pumodi soidan takin World Pharmacy khovel pum tana damdoi zorna ang hialin damdoi lama chuan sanga COVID-19 vaccine po hi Moderna Sputnik Sinovac te soirik ni fo ma se khovel hian India ram siam nge hi angak ne na langa All India Institute of Medical Sciences AIIMS Covaxin en china phase 3 chukal pui to ni in Neuroscience Center Chief Dr. MV Padma Srinivasta le volunteer mi pathumin Covaxin damdoi hi andongani kan riat to angin Covaxin hi Bharat Biotech le Indian Council of Medical Research te trangkopa an siamani AIIMS hospital om damlo volunteer mi sing khat le sanga zetten en china dos an la ang ramdang China Russia le USA te hian man mo lutukin vaccine siaman tuma mithiam tam tak chuan an ring lutuk lawani India chuan muang changin damdoi rin tlak tak siamatum thunga khovelin an thlir thup ani November ni somni le panga khan Prime Minister Modi chuan State Chief Minister te hlim thlakal tlangin COVID-19 chungchanga soipuya COVID-19 damdoi da na tur
cold storage lo buat sai lok turin chief minister te chahlom Transparency International hlemhlet na chungchang report siam tu chuan India ram chu Asia khomol puya tham na tam na berni ina chhuat tlat maya he report hi India ram chanchin bu rang ranga mu tura oma kan ni na dik tak an report nge mani don ni adik lo ti han soi sel chiam hi an om tlat lo mai India rama hian sarkar tanga mi pui don turte public services rim hi adong tu tur dik takin andong claim khopaniang atam zok hi department official le politician ten mimal in zomna personal connection mangin an sem chuak zokani hei hiram than mo bok lian takani kan zorama po hian retheite in sakna tur thlam sakna lo mangtu mi hausan kat nuk mai theyani Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das chuan Foreign Exchange Dealers Association of India annual meeting a voili na man puina thu soin India ram hi beisei phak bakin ram economy asang chakni na soya kan Mizo politician then khatina a kholiam zur anti ang khachu kan la hlatmel dewani nimin zirtop ni khan Indian Army pani chu Pakistan sipaiten an kalphlum darkar somni palit chung sipai pathum le civil mi pakhat Pakistan kutuarin an thita November ni somni le Parukhan Junior Commissioner Officer pakhat le civil mi pakhat chuan nunna an lo chan to a Pakistan sipai te kutuarin kan thita fo mayani hi India hian na takin han chang ve hlek se kan sipai te hian han kap masata zok fo se ceasefire danan bo chireng lo hian a kap masatu atang ve ta maila kan that pui zok mailong mo heti lai hian ram chunga kutna thok tu te chuan delegate an thleng to a India sarkar in farm law asiam du lo na lan tir turin Punjab le Haryana atangin lo nei tu tam tak chuan nimin khan Delhi an thlengani Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan lo nei tu inzom khom pol chu December ni thuma in biak na nei puya tuma protester te chu COVID-19 hrileng le thlasik khowo wanga nor na ti top turin ange nani Delhi police te chuan khelmol pakua zet chu lo nei tu an man te da na turin an ruwa man taboka Delhi sarkar home minister Satyendra Jain chuan tharum thona tello protest chu India dan noya athianga man turan ni lo tina soi ve thung ole clear tu te kan channel in lo clear thina wangin in chunga kan lo me kan channel la subscribe lo te pon lo subscribe ula tu thar kan thei ang anti chwa zel kan tumanga in lo clear zel don nia